ikaze mwese mu kiganiro cya none makuru ki mu binyamakuru mugezweho nk'uko bisanzwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya uri kumwe na Nyirarukundo Xavera. Xavera, reka iki kiganiro cya none tugitarurire ku byanditswe ku Rwanda. Yego, by'umwihariko muri iyi nkuru ivuga yuko Perezida Paul Kagame yamaganye ubwicanyi bumaze iminsi bugaragara hirya no hino mu gihugu bukorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Avuga yuko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo, ubwo bwicanyi bugahagarara burundu. Iyi ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Imvaho Nshya, Kigali Today, The New Times n'ibindi, aho bikomeza byandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho ku wa kane w'iki cyumweru ubwo yakiraga indahiro ya perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukanaganzwa Domitira n'iya visi perezida w'urukiko rw'ikirenga Hitiyaremye Alphonse. Umukuru w'igihugu yavuze yuko u Rwanda rwanyuze mu bihe bibi kubera kubura ubutabera bishingiye kuri politike mbi yari mu gihugu, bituma abanyarwanda babana mu mwuka mubi bigera naho bicana. Ati kijondaniye, ati ubutabera mu gihugu cyacu bwagenze nabi cyane mu myaka myinshi, ariko cyane cyane bishingira kuri politiki ndetse biviramo abanyarwanda kutabana, kutumvikana no kwicana. Ibyo byarabaye, aho niho tuva, ariko aho tujya nabyo bimaze kumvikana igihe kirekire, nta handi kandi ni ngombwa. Ati kandi ni ngombwa. Perezida Kagame yavuze yuko abanyarwanda basabwa kubana neza, bakubahiriza ubutabera n'amategeko igihugu kigenderaho. Avuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko bafite uburenganzira bungana kandi ubutabera bugomba kubibafashamo. Ati sinifuza ko ubutabera bwananirwa kuduha ibyo, hakagomba gukoreshwa ubundi buryo. Nta bundi buryo bukwiriye gusimbura ubutabera, ariko aho budakoze ibindi birakora. Yasobanuye ko muri rusange abantu bose batabonye ubutabera bifuza, ariko ko hari ababubuze kurusha abandi, ari nabyo byagejeje ku mateka mabi igihugu cyanyuzemo. Yavuze ko kuba uyu munsi hari ibikorwa bikigaragara bishobora gusubiza abanyarwanda mu mateka mabi ari ibintu bidakwiriye namba. Ati kuba rero n'uyu munsi hagishobora kuboneka abantu bafite ibitekerezo byo kudusubiza aho ngaho, icyo gihe amategeko, ubutabera bugomba gukoreshwa. Nibudakoreshwa n'ibindi bizakoreshwa, ibyo bigomba guhagarara. Yakomeje agira ati kwica abantu babuze ubutabera n'ubundi igihe cyose banabuze ubuzima, hakaba hariho na politiki yaganishaho ishaka kugirira abantu nabi, abarokotse kubagirira nabi bakabasanga mu ngo zabo bakabica. Amategeko agomba gukora, nadakora hazakora ibindi. Ibyo ndabyatuye, ndabibabwiye, buri wese anyumve, bigomba guhagarara. Perezida Kagame yavuze ko hari n'abandi bakinisha politiki y'u Rwanda bakavuga amagambo atari ukuri, n'amahanga akabashyigikira bashaka kugaragaza u Rwanda, ubutabera bwarwo n'amategeko yarwo ko ari ubusa. Ati ntabwo turi ubusa, ntabwo amategeko yacu ari ubusa, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Nta politiki yahindura ubutabera ubusa, ibyo ntibishoboka. Perezida mushya w'urukiko rw'ikirenga Domitira Mukanaganzwa we yashimiye umukuru w'igihugu wamugiriye icyizere akamuhiza inshingano. Avuga ko we na visi perezida w'urukiko rw'ikirenga Alphonse Hitiyaremye bazaharanira gutanga ubutabera buboneye mu gihe gikwiye. Yagize ati turabizeza ko inshingano mwaduhaye tuzumva neza kandi tuzaharanira kuzikora uko bikwiye. Tuzaharanira guha abanyarwanda ubutabera kandi butanzwe mu gihe gikwiye. Tuzakora uko dushoboye kugira ngo ubutabera dutanga burusheho kugirirwa icyizere. Ubwo dukomoje ku ngingo y'ubutabera kandi twerekeza amaso kuri iyi nkuru, Xavera yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye, yaba ibyo mu Rwanda yaba n'ibyo hanze yarwo. Ivuga ko umwanditsi w'umufaransa ukomoka muri Cameroon, Charles Onana, yahamijwe n'ubutabera bwo mu Bufaransa icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu gitangazamakuru RFI bagize bati kijondaniye, bagize bati Charles Onana wamufashije gusohora igitabo yahakanyemo akanapfobyamo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bahamijwe icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mu kinyamakuru La Croix ho bati Charles Onana yahamijwe icyaha cyo guhakana no gupfobya ibyaha byibasiye inyoko muntu mu Rwanda. Muri Kigali Today naho bati Ubufaransa, Charles Onana yahamijwe icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside. Hamwe n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye jondaniye byanditse ko urukiko rw'i Paris mu Bufaransa rwo rwahamije ku wa mbere w'iki cyumweru Charles Onana icyaha yarakurikiranweho cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Icyaha Charles Onana yahamijwe gishingiye ku bikubiye mu gitabo yanditse cyasohotse mu kwezi kwa 2019 kigaruka ku bikorwa bya Opération Turquoise yise Rwanda la vérité sur l'opération Turquoise quand les archives parlent. Urukiko rwahanishije Charles Onana waburanye hakana icyaha gutanga amande y'ibihumbi 8,400 by'amayero tuyavunje mu manyarwanda arasaga miliyoni 12. Urukiko rwategetse ko ayo mafaranga Onana agomba kuyishyura mu gihe kitarenze amezi 4
kane, mbese iminsi 120 yayirenza atarayishyura hagafungwa iminsi 120 muri gereza. Naho Damien Seriex wamufashije gusohora icyo gitabo we yahanishijwe gutanga amande $5,000 by'amayero, mbese asaga miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Uru rubanza rwe rwaratangiye tariki 7 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka, rumara iminsi 4 rwashingiye ku kirego cyatanzwe n'imiryango itandukanye irimo Association Survie France, ihuriro ry'imiryango iharanira ko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bihishe mu Bufaransa bagezwe imbere y'ubutabera CPCR, umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi buka France, ndetse n'umuryango w'abanyarwanda bo mu Bufaransa n'abandi batandukanye. Umwanzuro w'urukiko ukimara gutangazwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahise avuga ko yishimiye icyemezo cy'urukiko rw'i Paris rwahamije Charles Onana ibyaha yarakurikiranyweho byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Yagize ati nejejwe n'icyemezo cy'urugereko rwa 17 rw'urukiko mpanabyaha rw'i Paris rwahamije umwanditsi w'umunyakameruni Charles Onana guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Ni icyemezo nizera ko kizaca intege abanyamakuru, abanditsi b'ibitabo n'abanyapolitiki bose baba i Burayi no mu karere bagihakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Naho umunyamategeko Richard Gisagara uri mu batanze ikirego we yavuze ko nubwo ibihano Charles Onana yahawe bitaremereye cyane, ariko ko igikomeye ari uko yahamwe n'icyo cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Yagize ati nubwo ibihano yahawe bidakanganye cyane, ariko icyangombwa nuko yahamijwe icyo cyaha, kuko guhamywa icyaha bisa nk'icyasha kiba kimugiyeho gituma tongera guhabwa uruvugiro cyane cyane mu maradiyo, mu mateleviziyo n'ibindi bitangazamakuru bizwi mbese bikomeye. Ubwo dukomoje ku by'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, tujye mu gitangazamakuru Kigali Today. Mu nkuru banditse ivuga ko Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yasabye ibihugu byose byashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu kumva ko gukumira no guhana jenoside ari inshingano. Iyi nkuru yanagarutsweho kandi n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye biri mu rubuga rwa RBA.rw, The New Times, Imvaho Nshya n'ibindi, aho byandika ko Minisitiri Bizimana yabigarutseho kuwa mbere w'iki cyumweru ubwo yatangizaga inama mpuzamahanga ku gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Yavuze ko hari byinshi byakozwe mu gukumira no guhangana na jenoside hirya no hino ku isi, ariko ko hari hamwe na hamwe mu bihugu hakigaragara ibimenyetso bihembera jenoside nko muri Kongo Kinshasa. Minisitiri Bizimana ati gukumira rero bisaba kureba hari ibimenyetso byerekana ko jenoside ishobora kuba birimo imvugo, inyandiko, propaganda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero tuhabona imvugo, inyandiko, amashusho n'ibikorwa byibasira abavuga Ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi. Icyo ni icyaha gihanwa n'amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya jenoside. Muri iyi nama kandi hanatangarijwe itangizwa ry'ikigo nyafurika cy'ubushakashatsi kuri jenoside kizaba gifite inshingano zo gukumira ko hari ahandi jenoside yakongera kuba ukundi. Jean Daniel ni ikigo kiri kubakwa mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ku bufatanye bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kikazajya gikorerwamo ubushakashatsi kandi kigatanga amahugurwa mu byiciro bitandukanye mu rwego rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside. Intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ishinzwe gukumira jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu Adama Dieng yashimiye leta y'u Rwanda ku bikorwa yakoze nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, igihugu kikaba cyaravuye mu icuraburindi ubu kikaba kigeze ku rwego rushimishije. Xavera avuga kuri iki kigo, Adama Dieng nawe yavuze ko kizibanda ku gukora ubushakashatsi, gutanga ubumenyi no gutanga amahugurwa ku bijyanye no gukumira jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara, ndetse no guhuriza hamwe abafatanyabikorwa banyuranye hagamijwe gukumira jenoside. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ikaba yaragaragaje ko imirimo yo kubaka iki kigo igeze kure, ndetse ko biteganyijwe ko gishobora gutangira rwose mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha wa 2025. Xavera duhindura ingingo. Perezida Paul Kagame ati kurambiriza ku nkunga z'amahanga gusa si igisubizo kirambye. Ati si igisubizo kirambye. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Le Canapé, Kiwondo.com, Happy News, VOA Afrique, The New Times, urubuga rwa RBA.rw ndetse n'ibindi byandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho kuwa kabiri iki cyumweru ubwo yari yitabiriye inama nyafurika yiga ku burezi no gushakira imirimo urubyiruko. Ni inama yateraniye Nouakchott muri Mauritania. Iyi nama yari yateguwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku bufatanye n'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF. Yitabiriwe n'abandi bayobozi barimo Perezida Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania, ari nawe uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri iki gihe, Perezida Abdelmadjid Tebboune wa Algeria, Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Moussa Faki Mahamat n'abandi. Perezida Paul Kagame yababwiye ko ibihugu bya Afurika bigomba kwiyubakamo ubushobozi ndetse bigakoresha neza umutungo bifite kuruta kurambiriza gusa ku nkunga z'amahanga, kuko bidatanga igisubizo kirambye mu gukemura ibibazo uyu mugabane ufite. Xavera yongeyeho
ko hazaza h'uyu mugabane wa Afurika hashingiye ku rubyiruko kubera ko kuri ubu umubare munini w'abatuye uwo mugabane ari urubyiruko. Hati iki kiragano gishya gifite ubushobozi bwo kuba inkingi mwikorezi y'iterambere ry'uburumbuke bitari gusa kuri Afurika ahubwo ku isi muri rusange. Icyo dukeneye gukora ni uguha urubyiruko ubumenyi n'ubuhanga byo kugira ngo babashe guhangana ku isoko ry'umurimo. Mu myaka iri imbere siyansi n'ikoranabuhanga bizatanga amahirwe menshi ajyanye no guhanga ibishya. Rero dukwiriye gutegurira urubyiruko rwacu ibyo. Ikibanze nuko tugomba gushyira imbaraga mu kubaka uburezi bukomeye. Yavuze kandi ko bikwiye ko buri mwana ahabwa amahirwe yo kwiga kuko ubushakashatsi bugaragaza ko buri cyiciro cyisumbuye umuntu yize bifasha mu kongera umusaruro byibuze ku kigero cy'10%. Ati nta gukabya kurimo iyo tuvuze ko uburezi bushobora guhindura ubuzima. Xavier twongere duhindura ingingo. Mu kinyamakuru The Independent cyo mu Bwongereza bagize bati Perezida Kagame yemeje ko u Rwanda rwatanze ubusabe bwo kuzakira Formula 1 Grand Prix. Muri News 24 ho bati u Rwanda rwatangaje icyifuzo rufite cyo gutegura no kwakira Formula 1 Grand Prix. Muri The New Times ho bati Perezida Kagame yavuze ko ubusabe bw'u Rwanda bwo kwakira Formula 1 Grand Prix buri mu nzira nziza. Muri The Giant Africa ho bateruye bagira bati kijondoniye. Bagira bati Perezida Kagame yashimiye ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FIA ku bw'icyizere ryagiriye u Rwanda. Ibyo binyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ko umukuru w'igihugu yabigarutseho ejo kuwa gatanu ubwo hafungurwaga ku mugaragaro inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa mu modoka FIA. Inama yabereye i Kigali mu Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yashimiye iri shyirahamwe FIA na perezida waryo Mohamed Ben Sulayem kuba baragiriye u Rwanda icyizere cyo kwakira inteko rusange yayo yabereye bwa mbere kuri uyu mugabane wa Afurika by'umwihariko i Kigali mu Rwanda. Umukuru w'igihugu yabwiye abitabiriye iyo nama ko u Rwanda rwatanze ubusabe bwo kwakira Grand Prix ya Formula 1 ndetse ko ibiganiro biri kugenda neza. Ati nishimiye gutangaza ku mugaragaro ko u Rwanda ruri gusaba kugarura isiganwa ridasanzwe ku mugabane wa Afurika binyuze mu kwakira Grand Prix ya Formula 1. Ndashimira Stefano Domenicali n'ikipe yose ya Formula 1 ku nzira nziza ibiganiro byacu birimo kugeza ubu. Yijeje FIA ko u Rwanda rukiza umutima kuri iyi gahunda ku buryo mu gihe rwahabwa ayo mahirwe ngo bizatera ishema benshi. Agira ati ndabizeza ko turi kujya muri uyu murongo tubishyizeho umutima bikwiye. Twese hamwe tuzubaka ikintu tuzaterwa ishema nacyo. Xavier hashize imyaka isaga 30 n'asiganwa rya Formula 1 ribera muri Afurika kuko iriheruka ari ryo mu 1993 ubwo ryakirwaga na Afurika y'Epfo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri iyi nkuru bikanzura inkuru yabyo bivuga ko u Rwanda ruramutse rwemerewe kwakira isiganwa rya Formula 1 bitaba mbere ya 2028 kuko imijyi izakira andi masiganwa yose kugeza muri 2027 yamaze gutangazwa. Mbese yamaze gufatwa ayo matariki yose. Ubwo twavuga ku mikino kandi mu gihe banditse ko Depite Mukabarisa Germaine yegukanye umudari w'umuringa mu gusiganwa metero 800 mu mikino mpuzamahanga ihuza inteko zishinga amategeko z'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Ejo kuwa gatanu nibwo Depite Mukabarisa Germaine yarushanyijwe na bagenzi be bagize inteko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba mu mikino ikomeje kubera i Mombasa muri Kenya. Iyi ntumwa ya rubanda rwo mu Rwanda imaze kwandika izina muri iyi mikino kuko mu mwaka ushize ubwo yaberaga i Kigali nabwo yegukanye umudari wo noneho wa zahabu mu gusiganwa metero 400. Muri 2022 nabwo Jean Daniel yari yegukanye undi mudari w'umuringa mu mikino yabereye Juba muri Sudani y'Epfo. Ibinyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yashimiye Honorable Mukabarisa igeretse umudari w'umuringa mu gikapo. Honorable Mukabarisa Germaine yegukanye umudari w'umuringa mu gusiganwa metero 800. Undi nawe yahise asubiza agira ati nzanye umudari w'umuringa mu rugo, mwarakoze kunshyigikira Team Rwanda oye. Ngayo nguko Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest yagaragaje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 atari wo mpamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ambasaderi Rwamucyo yasubizaga ku byavuzwe n'umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribwo MONUSCO. Uyu ni Madame Bintou Keita wagaragarije kuwa mbere w'iki cyumweru akanama karone gashinzwe umutekano ku isi raporo igaragaza ko umutwe wa M23 ukomeje kuba intandaro y'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu cya Kongo Kinshasa. Ambasaderi Rwamucyo yasubije Madame Bintou Keita ko M23 yavutse mu gihe abanyiye Kongo mu bwoko bw'abatutsi bari bakomeje gutotezwa mu burasirazuba bwa Kongo
Kongo maze yemeza kubarwanirira kugira ngo basubizwe uburenganzira bwabo nk'abene gihugu. Yanibukije ko uturere M23 bigenzura muri Kivu ya ruguru dutekanye ugereranije n'utugenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa, iz'u Burundi, imitwe y'abazarendo, FDLR, abacanshuro b'abanyaburayi n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Ati birahangayikishije kuba raporo yirengagiza ubwicanyi, itsembabwoko, ubuhunzi, kwambura uburenganzira bw'ubwene gihugu n'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abanyekongo b'abatutsi. Ibihumbi magana by'abanyekongo b'abatutsi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi, nibyo byatumye M23 ibaho kugira ngo irwanire uburenganzira bwabo. Ambasaderi Rwamucyo yasobanuye ko umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu ntara Kivu ya ruguru na Ituri ndetse n'undi mutwe wa Kodeko ariyo mitwe yaranzwe n'ibikorwa byinshi birenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mu burasirazuba bw'icyo gihugu cya Kongo Kinshasa. Nyamara iyi raporo yo ikaba yerekana ko ikibazo gihangayikishije kiri mu bice byegereye umujyi wa Goma. Yagaragaje ko gihangayikishije kurushaho uko leta ya Kongo ikomeje guha FDLR ubufasha kugira ngo yiyubake, kandi uyu mutwe ukaba wifatanya n'ingabo z'iki gihugu mu guhungabanya umutekano w'abanyekongo ndetse no gushaka guhungabanya uw'u Rwanda. Ati kijondane, ati cyambere gihangayikishije u Rwanda n'ubufatanye bw'ingabo za Kongo FARDC, FDLR ari wo mutwe w'abajenosideri ukomeje guhungabanya akarere n'indi mitwe ukomokaho. Iyi raporo yirengagije iki kibazo cy'umutekano Xavier. Kigaruka ku by'u Rwanda na Kongo Kinshasa, ikinyamakuru Le Monde cyo kibutsa ko kuri iki cyumweru tariki 15 Ukuboza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kongo Kinshasa bategerejwe i Rwanda muri Angola mu nama izabishakirwaho umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko n'umuti w'ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Muri zinduko aherutse kugirira muri Afurika y'Epfo ejo bundi ku wa kane, perezida wa Angola Joao Lourenço usanzwe ari umuhuza wagenwe na Afurika yunze ubumwe hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa, akaba ari nawe wahamagaje inama, yavuze ko muri ibi biganiro bashobora kuzanasinywa amasezerano y'amahoro. Yagize ati dufite icyizere cyinshi ko iyi nama y'abakuru b'ibihugu izatugeza ku masezerano cyangwa se umwanzuro wo kuba hasinywa mu gihe kiri imbere amasezerano y'amahoro kandi arambye hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Iki kinyamakuru Le Monde cyanditse ko i Rwanda Perezida Paul Kagame azajyana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, kandi ngo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacyemereye ko na Felix Tshisekedi azajyayo nubwo kitavuga uwo bazajyana. Kigaruka ku by'iyi nama i Rwanda, igitangazamakuru BBC News Africa cyo cyaterewe kigira kiti ibiganiro hagati ya Tshisekedi na Kagame umwanya mwiza wo kugera ku mahoro, niko intumwa y'Ubwongereza mu biyaga bigari yavuze. Iyi ntumwa yihariye y'Ubwongereza mu karere k'ibiyaga bigari, Madame Tiffany Sadler, wasuye u Rwanda muri iki cyumweru akubutse Kinshasa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yavuze ko yizeye ko ibiganiro bya Rwanda bizahosha ubushyamirane buriho muri iki gihe hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kigali ejo kuwa gatanu, intumwa y'Ubwongereza yababwiye ko ibiganiro bikenewe cyane kugira ngo ubuhahirane bugaruke ndetse n'abakuye mu byabo bashobora kubisubiramo, maze agira ati iki. Madame Sadler yagize ati mfite icyizere ko inama ya Rwanda izagira imyanzuro igeraho ko hazabaho amasezerano y'amahoro. Ubwongereza bushyigikiye ibihugu byombi muri ibi biganiro kandi buzakomeza kubiba hafi. Turacyabasomera ibyasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye. Reka twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye muri Syria, aho kuva ku cyumweru gishize zahinduye imirishyo ubwo wari Perezida Bashar al-Assad yirukanwaga n'inyeshyamba ku butegetsi yari amazeho imyaka 24, yari yarabugezeho nka perezida wa 19 wa Syria asimbuye Ise Hafez al-Assad wari ubuvanyweho n'urupfu habumazeho imyaka 29. Bivuze ko Syria yari imaze imyaka 53 yose itegekwa nawo umuryango w'aba Assad. Ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka The Guardian, Al Jazeera, France 24, Global Times, New York Times, Jeune Afrique, Daily Mail, Huffington Post, Fox News, Jerusalem Post, L'Express, Le Soir, RFI n'ibindi umuntu atarondora ngo bimareyo Xavier. Yego, byose byibanze ku buryo isi yose yatunguwe no kumva ko Perezida Assad yahunze igihugu cyakerekeza mu Burusiya nyuma y'aho ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba ryiyise Hayat Tahrir al-Sham ryinjiye mu murwa mukuru Damas ku itariki 8 z'uku kwezi kwa 12. Hari hashize iminsi 10 gusa izi nyeshyamba zitangiye urugamba runyarutse zihereye mu gace ka
Idlib tariki 27 z'ukwezi gushize kwa 11. Imirwanire y'izi nyeshyamba zo mu ihuriro rya HTS yatunguye ubutegetsi bwa Bashar al-Assad kubera ko mu kanya nk'ako guhumbya zigaruriye imijyi myinshi kandi ikomeye, ibyateye igihungo ubutegetsi bwe bwari bumaze imyaka 13 mu ntambara bwari bushyigikiwemo n'ibihugu by'Uburusiya na Iran. Iyi ntambara yanarwanywemo n'ingabo z'ibindi bihugu nka Turukiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'imitwe yitwara gisirikare yo mu karere nka Hezbollah yo muri Libani na Hamas yo muri Gaza. Gufata umurwa mukuru Damas byarangije iyo ntambara yararadutse muri Syria guhera muri 2011 binashyira iherezo ku myaka isaga 50 y'ubutegetsi bw'umuryango w'aba Assad, ni ukuvuga bw'umwana na se wamubanjirije nka perezida wa 18 wa Syria. Iyi ntambara yo muri Syria Xavera igafatwa nk'iyarambiranye mu burasirazuba bwo hagati muri iki kinyejana cya 21, ifatwa kandi nk'imwe mu zambuye ubuzima abantu benshi kuko yaguyemo abantu bagera ku 500,000, abarenga miliyoni 1 bahinduka inkomere, abakuwe mu byabo ni miliyoni 12, barimo miliyoni 6 zahungiye mu mahanga. RFI yibukije imvano y'intambara yashegeshe Syria mu myaka 13 ishize. Iki gitangazamakuru cyahereye ku mbarutso y'imyigaragambyo y'abaturage bo mu gace ka Deraya bahagurutse ku ya 15 Werurwe 2011 bakamagana ubutegetsi bwariho. Ako gace ka Deraya kari mu majyepfo ya Syria ahafatwaga nk'igicumbi cy'ishyaka Baas ryari ku butegetsi kuva mu 1963. Uburakari bw'abahatuye bwatewe n'itabwa muri yombi ry'abasore b'ingimbi babarirwa muri 15 baje gukorerwa yica urubozo bazira kuba ngo baranditse ku rukuta amagambo avuga nabi uwari perezida Bashar al-Assad. Ku ya 4 Kamena 2011 abapolisi n'abasirikare 120 biciwe mu gico batezwe n'abigometse ku butegetsi bo mu mujyi wa Jisr al-Shugur uri ku mpaka na Turukiya. Iki gitero nicyo cyabaye intangiriro y'intambara y'amasaso muri Syria nyuma y'amezi 2 yarashize mu mijyi myinshi haba imyigaragambyo y'abaturage aho abashinzwe umutekano bigirizaga nkana kubigaragambyaga icyo gihe. Iyi nkuru igana ku musozo ikavuga ko tariki 8 Ukuboza uyu mwaka Xavera itazibagirana mu mitwe y'abanyasiriya kubera ko aribwo benshi muri bo biruhukije bishimira ko baruhutse umugogoro w'intambara bari bamazemo imyaka 13 yose. Gusa nanone hari bamwe muri bo ndetse n'amahanga atandukanye baje nyuma kugira impungenge z'ahazaza ha Syria bitewe n'uko umuyobozi w'izo nyeshyamba zo mu ihuriro rya HTS zafashe ubutegetsi ariwe Abu Muhammad al-Julani yigeze kuba mu mitwe y'intagondwa za Kisilamu yafatwaga nk'iyiterabwoba. Iyo mitwe ni leta ya Kisilamu na Al-Qaeda. Muri 2003 bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zazo zavanagaho ubutegetsi bw'uwari perezida wa Iraq Saddam Hussein, uyu Julani yavuye iwabo mu nkengero za Damas ajyaho muri Iraq kurwanya ingabo z'abanyamerika. Nyuma yaje gufatwa n'abanyamerika afungwa imyaka 5 muri gereza ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kambucha, mbere yuko muri 2011 umuyobozi wa leta ya Kisilamu muri Iraq Abu Bakr al-Baghdadi amwohereza muri Syria ahari hatangiye intambara yisubiranamo. Abu Muhammad al-Julani ahageze yashinze umutwe w'abarwanyi awita Al-Nusra Front. Muri 2013 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamwise ikihebe cy'iterabwoba zimushyiraho igihembo cya miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika ku muntu wese wari kuziha amakuru yo kumugeraho zikamwivuna. Nyuma y'imyaka 11 zimuhigisha uruhindu azifatanya igihugu cya Syria. N'ubundi ari ku rushijoro ruracyari rwose Xavera kubera ko ihuriro ayoboye rya HTS igifatwa n'umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'umutwe w'iterabwoba. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yewe Jordan zagumishijeho cya gihembo cyo kumushakisha cya miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Byongeye kandi ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bivuga yuko ibyabaye muri Syria ari iby'akanya gato yakaba izindi mpinduka. Hagati aho igihugu cya Jordania kimwe mu bituranye na Syria cyatangaje ko kuri uyu wa gatandatu cyakira inama kuri Syria yitabirwa na abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, Turukiya n'iby'Abarabu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Jordania niyo yatangaje iby'iyi nama ejo bundi ku wa 4 aho yasobanuye ko mu bayitabira harimo abahagarariye Jordania, Arabia Saudite, Iraq, Libani, Misiri, Leta Zunze z'Abarabu, Bahrain na Qatar. Hari kandi uhagarariye Turukiya, ukuriye ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi n'intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Syria. Ibyahazaza ha Syria bikaba bihangayikishije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo umunyamabanga wazo ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken ejo bundi ku wa 4 yerekeje aho muri Jordania na Turukiya, bimwe mu bihugu bituranye na Syria. N'uruzinduko rwe rwa 12 akoreye mu burasirazuba bwo hagati kuva umutwe wa Hamas wagaba igitero ku butaka bwa Israel ku ya 7 Ukwakira 2023, ibyabaye imbarutso y'intambara Israel rwana muri Gaza kuva icyo gihe.
Xavier, twerekeze muri Ghana aho muri uyu mwaka wa 2024 iki gihugu cyabaye icya gatanu muri Afurika mu kugira abatavugaga rumwe n'ubutegetsi begukanye intsinzi mu matora nk'uko byanditswe na Africa News, BBC News Africa, The Africa Report, Ghana Web na Sahara Reporters. Iyi nkuru igatangira ivuga yuko amatora yo muri Ghana yabaye mu mpera z'icyumweru gishize ariyo yapfundikiye bidasubirwaho amezi 12 adasanzwe mu bya politiki kuri uyu mugabane wa Afurika. Muri icyo gihe cy'umwaka umwe gusa habayeho impinduka 5 zose mu bihugu bitandukanye, aho ubutegetsi bwigiriye mu biganza byabo muri opozisiyo ariwo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi buba buriho. Mu bihe byatambutse Jean Denis ngo impinduka zingana gutya ntizigeze zibaho hano muri Afurika. BBC News Africa uyu mwaka yawise mu Kilatini Annus Horribilis, mbese umwaka mubi kuri za guverinoma zashyiguwe ku ntebe zari zicayeho ikicarwaho n'abakeba. Mbere ya Ghana habanje ibindi bihugu, habanje Botswana, ibirwa bya Maurice, Senegal no muri Somaliland yitandukanije na Somalia nyuma yo kwitangaza ubwayo ko ari repubulika yigenga nubwo itaremerwa ku rwego mpuzamahanga n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uwabibumbye cyangwa se ikindi gihugu cy'amahanga. Naho batavuga rumwe n'ubutegetsi bwaho nibo begukanye intsinzi mu matora yo mu kwezi gushize kwa 11. Perezida mushya wa Somaliland Abdurahman Mohamed Abdullahi yarahiriye imirimo mishya ejo bundi kuwa 4 ndetse ahita perezida wa gatandatu wako gace kamaze imyaka isaga 30 karitandukanyije na Somalia ikigafata nk'imwe mu ntara zayo. Mu ijambo rya Abdurahman Mohamed Abdullahi yavuze akimara guhererekanya ububasha n'uwo yasimbuye Muse Bihi Abdi, humvikanyemo kw'inshingano ya mbere ya guverinoma nshya ariyo kuvugurura umubano n'ibindi bice bisigaye by'isi kugira ngo hubakwe Somaliland nshya izagira uruhare mu mutekano w'akarere kose iherereyemo harimo n'inyanja nto itukura. Ibirori byo kumwimika byabaye nyuma y'umunsi umwe gusa bakuru b'ibihugu bya Somalia, Perezida Hassan Sheikh Mohamud ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali bahuriye muri Turukiye ku buhuza bwa Perezida Recep Tayyip Erdogan wabafashije gucoca amasinde bafitanye kuva ku bunani bw'uyu mwaka 2024 ubwo Ethiopia yasinyanaga na Somaliland amasezerano yifasha kubona ubuhumekero ku nyanja. Ibi byazamuye agatotsi mu mano y'ibihugu byombi kugeza naho hatutumbye umwuka w'intambara. Ethiopia ikaba ari cyo gihugu cya mbere kituwe cyane ku isi mu bihugu bidakora ku nyanja. Ubu abaturage bacyo bakaba bagera kuri miliyoni 120 ariko nyine ntigikora ku nyanja. Aya masezerano nkemurampaka cyangwa y'ubwumvikane hagati ya Somalia na Ethiopia yakiriwe neza n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze mu ijwi rya perezida wa komisiyo y'uyu muryango Musa Faki Mahamat wavuze ko ari intambwe itanga icyizere cy'amahoro n'umutekano mu ihembe rya Afurika aho ibi bihugu byombi bibarizwa. Dusuye muri Ghana, Jean Denis John Dramani Mahama wategetse iki gihugu kuva muri 2012 kugeza muri 2017 niwe yegukanye intsinzi aho yagize amajwi 56 n'ibice 6% mu gihe bari bahanganye bikomeye muri ayo matora yahatanyemo abakandida 12 ari Vice President Mahamudu Bawumia wabonye amajwi 41 n'ibice 6%, abandi bakandida 10 basaranganya amajwi asigaye hakabakaba 3%. Vice President Bawumia yemeye atagoranye ko yatsinzwe muri ayo matora yarakomatanyije n'abadepite 275 bagize inteko ishinga amategeko ya Ghana. Ubu Mahama agiye gusimburana na Akufo-Addo nawe wari wamusimbuye nyuma yo kumutsinda mu matora yo muri 2016. Ndetse ibya matora bikimara gutangazwa ibyayavuyemo kwa kabiri iki cyumweru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimiye Mahama kubw'iyi ntsinzi yegukanye muri aya matora. Ibya matora muri Ghana kandi Jean Denis byanatumye iki gihugu gikomeza gushimangira ko ari urumuri rwa demokarasi muri Afurika ndetse kikanandikisha n'andi mateka yo kugira umugore wa mbere utorewe kuba Vice President. Uwo ni nde Jean Denis? Uwo ni Professor Nana Jane Opoku Agyemang ugiye kuzungiriza John Dramani Mahama. Muri 2008 yabaye umugore wa mbere uyoboye kaminuza ya leta muri Ghana. Muri 2013 nibwo yinjiye mu bya politiki aho yagizwe Minisitiri w'uburezi ku butegetsi bwa Perezida Mahama. Muri 2020 bwo byagenze bite? Yanditse andi mateka yo kuba umugore wa mbere ugiriwe icyizere n'ishyaka rikomeye muri Ghana akarebera umukandida ku mwanya wa Vice President. Reka ibyo tubireke. Muri Mozambique ho harabarurwa abantu barenga 100 bamaze gupfa kuva muri icyo gihugu hatangira imyigaragambyo yo kwamagana ibyavuye mu matora rusange. Amatora yabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka, hashize amezi 2 ayo matora abaye. Kuko byanditswe na Africa News, News 24 na The Herald, iby'iyi mibare byashyizwe ahagaragara n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'iya societe civile yo muri icyo gihugu cya Mozambique. Iyi miryango ivuga ko mu bapfuye harimo n'abana kandi impfu z'abo bantu bose zikagerekwa ku bashinzwe umutekano. Kuva tariki 21 Ukwakira abantu 110 biciwe mu myigaragambyo yatangiye nyuma y'aho abanyapolitiki
abanyapolitiki babiri bo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bishwe barasuye mu modoka yabo n'abantu batigeze bamenyekana hari itariki 18 z'uko kwezi k'Ukwakira ariko kwa 10. Abandi bantu barenga 30 bishwe hagati ya tariki 9 n'iya 10 muri uko kwezi kwa 12. Ni mu gihe umuryango wa Amnesty International nawo wemera imibare yabo batangajwe n'imiryango y'imbere muri Mozambique, ariko ukongeraho ko ari benshi cyane ku buryo baba ngo bageze kuri 357. Abamaze gutabwa muri yombi bo bararenga 3500. Iyi nkuru yanzura ivuga ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko iyi myigaragambyo iri hafi gucogora Xavera, bitewe nuko ejo bundi kuwa 4 Venancio Mondlane waje ku mwanya wa 2 mu matora y'umukuru w'igihugu yahamagariye abayoboke be gukomeza kwigaragambya kugeza igihe aherewe intsinzi, avuga ko yanyezwe n'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi mu myaka hafi 50 ishize, aho umukandida waryo Daniel Chapo ari we watangajwe ko yatsindiye kuzasimbura perezida Filipe Nyusi. Chapo yagombye kuzimikwa tariki 15 z'ukwezi gutaha kwa mbere, hari ku rukiko rurinda itegeko nshinga ntiruremeza bidasubirwaho ibyavuye mu matora akomeje kutavugwaho rumwe. Ibi ngo byatewe nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batanze ikirego mu butabera bamagana ibyatangajwe na komisiyo y'amatora. Ikindi gikomeje gutuma umwuka urushaho kuba mubi aho muri Mozambique Xavera nuko Mondlane wibera mu buhungiro muri Afrika y'Epfo, aho yageze nyuma y'amatora avuga ko yiteguye kurahirira mu buhungiro nka perezida witorewe n'abaturage. Duhindura ingingo. Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville muri iki cyumweru agira uruzinduko rw'iminsi 3 muri Libya nk'uko byanditswe na RFI, hariyo radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Perezida w'akanama ko mu rwego rwo hejuru kashyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ngo gafashe mu bwiyunge bw'impande zishyamiranye muri Libya, nibwo bwa mbere yari yerekeje muri icyo gihugu kuva muri 2011 ubwo hatangiraga ibibazo bya politiki n'intambara nyuma y'iyicwa ry'uwari perezida Colonel Muammar Gaddafi. Denis Sassou Nguesso yageze i Tripoli kuwa mbere y'iki cyumweru, ahita atangira kugirana ibiganiro by'ubuhuza n'abayobozi bakomeye muri buri ruhande ahereye aho i Tripoli. Bukeye bwaho hakurikizaho Habi Bengazi mu burasirazuba. Intego y'uruzinduko rwe ni iyihe, Jean Daniel? Yari yo gufasha impande zishyamiranye zikarenga ibizitanya hagamijwe gutangira inzira nshya iganisha ku bwiyunge bw'abanyalibiya kugira ngo hazabashe kubaho amatora ari nayo azaba bayaye aya mbere nyuma y'urupfu rwa perezida Gaddafi. Hashize kandi imyaka ine ako kanama kayobowe na Sassou Nguesso gakora ubutaruhuka ngo muri Libya hagaruka amahoro n'umutekano nk'uko byanzuriwe mu nama y'Iberere mu Budage yari yahakoraniye yiga gusa ku bibazo bya Libya nuko byakemuka. Aka kanama kagizwe n'ibihugu 10 kizeraga kuzahuriza muri Libya abakuru b'ibyo bihugu binyamuryango kugira ngo bakurikirane umuhango w'isinywa ry'amasezerano y'ubwiyunge bw'abanyalibiya, ariko ngo havutse imbogamizi y'indege zabagezayo kubera ko guhera muri 2011 ngo nta ngendo z'indege zikomeye zikijya aho muri Libya. Ubu ngo icyizere bagishyize mu kwezi kwa 2 umwaka utaha, ahubwo Addis Abeba muri Ethiopia hazaba hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo mu muryango wa Afrika yunze ubumwe. Ngo icyo gihe rero nibwo amasezerano y'ubwiyunge muri Libya ashobora kuzashyirwaho umukono n'impande bireba. Jean Daniel. Twerekeza muri Chad. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanaza akajisho gisanga perezida Mahamat Idriss Déby Itno nawe yaramaze kugera ikirenge mu cyase Idriss Déby Itno kubera ko kuva ku wa mbere w'iki cyumweru nawe afite ipeti ry'ikirenga mu gisirikare ari ryo rya Marshal. Uretse Jeune Afrique n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Le Monde, Africa News, AP News na Chad Info byanditse ko iri peti rya Marshal yarihawe n'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho dore ko amatora y'abadepite hateganyijwe mu mpera z'uku kwezi kwa 12. Ubu rero nta kindi kivugwa Injamena mu murwa mukuru wa Chad kitari uko ba Déby bakurikirana kandi bagasa. Kandi bagasa ibi bakabishingira hanini ku kuba mu mezi make yashize Mahamat Idriss Déby Itno w'imyaka 40 y'amavuko akaba kandi anaherutse gutorwa mu kwezi kwa 4 uyu mwaka yatangiye kwigana ise Idriss Déby Itno, aho asigaye atembera yitwaje inkoni isa n'iyise Idriss Déby Itno yahoranaga buri gihe mu ntoki ze. Iyi nkuru ikibutsa ko mu kwezi kwa 8 2020 yari bwo inteko ishinga amategeko ya Chad yari yahaye Idriss Déby Itno igarade rya Marshal. Hari hashize amezi 4 anesheje intagondwa za Kisilamu zari zigabije igihugu cye mu gace k'ikiyaga cya Chad. Gusa iyo Marshal ntiyayimaranye igihe kirekire kubera ko yaje gutabaruka mu kwezi kwa 4 2021 azize ibikomere by'amasasu yarashwe n'izindi nyeshyamba yari yagiye guhangana nazo ziturutse mu majyaruguru y'icyo gihugu cya Chad. Reka twerekeze hakurya ya Afurika. Donald Trump uherutse gutorerwa gusubira ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariho ikinyamakuru Time cyaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyagize uw'ingenzi muri uyu mwaka 2024. Ni inkuru ya Washington Post, Los Angeles Times, Daily Telegraph, Wall Street Journal na France 24 ivuga ko Donald Trump akomeje kuba izingiro ry'amakuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku nshuro ya 2 Trump agirwa umuntu w'umwaka n'iki kinyamakuru ngo cyubashywe cyane n'abanyamerika. Ubwa mbere ni nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2016, gusa ngo kumutoranya ntibyapfuye kwizana gutyo gusa.
hashingiwe ku Jean Daniel? Hashingiwe ku kuba ngo bimaze kuba nk'umuco ko ba perezida bagitorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyirwa muri uwo mwanya w'ingenzi n'iki kinyamakuru Time Magazine. Inshuro zibaye 13 zose abo perezida bashya bakimara gutorwa mbese bajya kuri urwo rutonde rwa Time Magazine, barimo na Joe Biden warugiye mu myaka 4 ishize. Xavier, yego, reka dusoze ikiganiro cya none tugisoreze mu Bufaransa ho kuvejo kuwa gatanu bafite minisitiri w'intebe mushya ari we François Bayrou washyizwe muri uwo mwanya na perezida Emmanuel Macron. Iyi nkuru ya RFI ikavuga ko Bayrou asimbuye Michel Barnier wahatiwe n'abadepite kwegura nyuma yo kumutakariza icyizere hashize iminsi 10 bibaye. Uyu Barnier yari amaze amezi 3 gusa ku mwanya wa minisitiri w'intebe w'Ubufaransa. Minisitiri w'intebe mushya bwana Bayrou afite akazi katoroshye Jean Daniel ko gushyiraho guverinoma nayo ishobora kuzagera ikirenge mu cyi ya Michel Barnier kubera ko uruhande rwa perezida Macron nta bwiganze rufite mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Nuko kandi twanzuye Xavier, tunabashimire cyane kuba twakibanyemo iki kiganiro. Njyewe na Nyirarukundo Xavier, bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. tubifurije ibihe byiza. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru